Keragaman bahasa di Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Lewat pilot project di kampus Unido Semarang, mahasiswa diajak menjajal kemampuan fitur live translation untuk membantu komunikasi lintas negara. Pengujian versi beta dari TuyuChat ini berlangsung selama 4 minggu. Dalam uji coba tersebut, para mahasiswa dibagi ke dalam 4 klaster bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Thailand. Setiap peserta wajib menjalankan sejumlah skenario mulai dari percakapan langsung, membaca teks, hingga menguji akurasi penerjemahan. Seluruh masukan teknis nantinya akan menjadi bahan evaluasi guna menemukan bug atau celah sistem sebelum produk resmi dipasarkan. And what's even more crazy is that there's 700 or over 700 live languages in Indonesia with people from all over the world studying or working, and we realized that Indonesia is probably the best place for us to pilot an app like this. And then why universities or Udinese especially? And that comes down to the demographic of people we're looking for. So at the moment, since it's a test pilot program, we understand that it might have some kinks, especially with slangs or jokes or I guess like more language specific or dialect specific language. We believe that with major languages at this stage, it is anywhere between, let's say, 70 to 99% accurate with most major languages. Tak hanya melibatkan mahasiswa lokal, platform ekosistem sosial berbasis Web 4.0 ini juga mengandalkan peran mahasiswa internasional Udinus. Pengalaman mereka dinilai sangat penting untuk menguji seberapa jauh AI dapat memahami berbagai dialek lokal negara asal mereka. Bagi mahasiswa asing, fitur penerjemahan suara ini juga membantu mereka untuk berlatih bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. I use TuyuChat for several times, maybe around 5 or 6 times during the week, especially to speak with my AI section in my language, which is Farsi language, and also to speak it in Bahasa Indonesia, to practice my Bahasa Indonesia language. Yeah, I think it's a really good program. Although for Farsi language, it still has some problems with the dialects and the way it pronounces the words, but at all, it is really smart. It understands what I am saying, and it conveys the meaning very well. And when I try to practice Bahasa Indonesia, it can pretty understand what I am saying, and the pronunciation is really good. Saya sudah sangat senang bisa mencoba dan bisa menerjemahkan kata-kata atau kalimat ke beberapa bahasa lain, dan sudah tampilan aplikasinya sudah bagus walaupun ada beberapa bug dan mungkin kedepannya bisa lebih lancar. Melalui proyek uji coba ini, seluruh hasil evaluasi dari mahasiswa akan digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum aplikasi ini dikembangkan lebih luas ke berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia. Restu Indah, Jurnalis TVku, melaporkan.